Poštovani građani, evo došli smo ovdje ispred Futoške pijace da se na licu mesta uverimo u realno stanje ekonomske moći, ekonomskog tigra, da se uverimo anketiranjem građana koliko je realno stanje cena i da vidimo da li je to zapravo jedan ekonomski tigar koji na vlast prezentuje ili zapravo jedno gladno, neuhranjeno mače koje je vlast ovim merama do toga dovela. Kako izdržavate ovo novo poskupljenje cena? Nikak. Šta je najviše po vama poskupilo? Sve. Jel vam stiže kućni budžet da Ne se stiže. pokrije? Da. Nema šanse, 2 plate ne stiže. Razumijem se. Kako izdržavate ovo poskupljenje cena, samo da vas pitam? Bez komentara. Tema je Šta je po vama najviše poskupilo? sve. Znači, bukvalno sve. Jel vas- Život je katastrofa. Da, jel vam stiže kućni budžet da Pa što stiže platite? zato što radimo, su drugi u penziji, radi i ja radim. Da, kako